kurumirira mbura nene iria irathi na mbere na kura bũrũri-inĩ mũgima. Arĩmi, ahũri a biacara o hamwe na aikari a Tana Delta, kaunti-inĩ ya Tana River nĩ maratara hathara nene thutha wa mĩiyũro ya maĩ gũthũkangia njĩra cia ũkinyanĩria o hamwe na kũhotomia mĩthiĩre. Na wanipende na haja kunena. Ahũri a biacara arĩa marĩtie na nyũmba cia mohoro nĩ maugĩte megũkĩte kũgũrĩra arĩmi watermelon, ũndũ ũrĩa matigĩte magĩtara hathara nene thutha wa ngari cia gũthererio nĩ maĩ. Sisi tulifika hapa tangia Jumatatu, maji ikaingia, misigo yenye tulikuwa tumekata ikakwamia kule mashambani kule ng'ambo. Kuna shida ya boti ni chache, gari ni mingi. Sisi wanunuzi tuko wengi. Tumeteseka tangia Jumatatu mpaka wa leo, wiki imeisha na hatuna matumaini. Kule ndani kuna gari zaidi ya 10. Simesimama huko na hakuna matumaini ya kutoka. Jumaji imekuja imekuwa mto. Kama waliingia mande na sasa hata hajui kama hiyo gari sawa inatokea lini. Tunaambia mpaka mwezi wa 8 maji ishi ndio hiyo gari itaondoka huko. Kama wao sasa wenye gari 12 zote zimekuwa marundi, watatoka vipi na watasaidika vipi, na wao pengine ni watu wamechukua loans. Ahũri a biacara aya nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari kũmateithĩrĩria kũruta ngari ciao iria ithereretio nĩ maĩ, ũndũ ũrĩa matigĩte magĩtara hathara nene. Sasa tunaomba serikali isaidie wale wako kule ng'ambo, angalau tu wafungisiwe hizo gari zao juu serikali iko na nguvu. Kuna kitu haiwezi fanya. Tukae ng'ambo hii tuone kama tutaokoa hata kama ni pesa kidogo. Juu sasa hatuna pesa, hata za biashara hatuna mtaji. Umetopotelea huko. Hassan Galgalo, ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩmi, nĩkĩtie rĩtana kũrĩ maabitha a KDF, NYS, KWS o hamwe na mũtharaba mũtune kũmateithĩrĩria gũtwara magetha mao thoko-inĩ nĩguo kũgirĩrĩria arĩmi hathara nene. So tunaomba serikali wasaidie na hali ya dharura ili hii mazao saa hizi itoke iende kwa sokoni. Tunaomba NYS, tunaomba jeshi, tunaomba KWS, tunaomba Red Cross waje wasaidia wakulima hii mali ifike sokoni, at least kila mtu aregeshe ile gharama aliyoongea. Itakuwa ni bora na watakuwa na morali ya kulima next time, kwa sababu huku tunafanya mazao twice a year ya watermelon. Ngĩribotera Mũthingi TV, njĩtagwo Joshua Njũgũna.